Tokoluyga soda oldu toğanları. Tokoluyga. Şüye dokşet canlar. Bala turgaç. Müyüzden karap bilip koyan kaçan toğan dese müyüzdağı yok. 62 bin akçe örüp turat alır. 62 bin soğanға tura gelse berin deydi. Azırak sütü var eken. Altımız 2000 baka berip turat. Angolmuş deydi. O şekilde soda var, kızı da kutuğandır. Daha sodаны buzba atarkan hareket kılabız değil mi? Şu kança olup kettik ha şu? Olgun yok mu? Ne oldu? Ne soda sızıladı kemi yakı doğanları? Kança olup kettik ha mı? 70 mi? 70 toğalak bu. Şimdi görüşürüz. 4-5 toğanda bu. Kabatasına. Sana bir açın şey. Bir başkana ya. Bir baskan. Kaçan toğan primерно? 6 tuğan. Altın toğanı. Ben 5 toğan dedim bile. Erkek. 70 bin lira da hazır. Biz 70 bin verdik. Bu 85 lira. 85 bin kemi orada turat eken toğanlar hazır. 70 bin berotkan mal eken. Aka kança kıldınız onu kıldas bu adam vereyim? 60 kıldasan mı onu? Erkek. Erkek mi canavar? İkinci olasın o. İkinci olasın. Altmış bin verip turat eken bu adam beri. Şunday bazar toğanlar emna. Sırttan da bir tartıp koyun. Eller tartmayasın, eller tartmayasın dediler. Ber tartıp koyun. Tanış biliş bulsa. Bir adam ümit tartsan olmaya kaldı deyim. Ne oldu ağa? Kaysı yuka? Başka jakka o? Kolo başka suayga oldu etken. Alsırak gelip alıp suda aldı etken de hazır. Elden alsırak olaydı. Toğanlar. Şunday bas kötöreyim. Şunday bas kötöreyim hazır. Sodanı kırmanға hareket kılavuz. 57 geledi ova. Urgasın mı toğanlar? 57 minge berdi. Kança litre su var la? 6 litre sütü var. 6 litre su var ha? O 4. olası mı? Yok 3.'sü. 3'üncüsü? 3. torpağımla. 57 bin beri oda, turağanға тура келбейді. Bu kütüsü. Совсем kütü o bu canıvar. Biz жақтағылардың арасында жаргоны менен бөлөк деп коет да буну. Бул канча жолдот экен бу? Канчага бербейт ака? 60 bin so'm so'radi. Вот. YouTube'dan so'raganlar 90 deb eski. 110 bin so'm deb oladi ekan. Savdo oldu ekan. Janovar chiroyli ekan da buni. Yo'q, sindiq ekan. Erkek urgaç. Urgaç. Sütü qancha berdi aka? 8 litre. 8 litre sütü var mı? Janovar. Qancha 60 berdingiz mi? Yo'q, 65. Tamaşalap koydu. Hem soda hem başta aldı toğanlar. Al ses yedi. Sekin. Ta qayerda ne oldu etken toğanlar? Soda az. Soda az. Şunday malda soda öde kızık ediler. Soda geller ayaktan alıp otkan, bir ayaktan alıp otkan. Şuna kaç oldu aka soda? Kurgan erkek. Erkek eken canım. Bu birinci ola satıyordum. Yaşıyor eken bu. $70.000 gol tere to'qanda. 70.000 berbeydi ekan buni. 70.000 so'm o'sha oldi ekan, birovga berbey turgan mal ekan. Shu akam tartib qo'ychi deydi, akam qo'y deydi. O, shunday. Qaynjuti ko'rib suyunsin deydi. Ne kadar küçük soda oldu.
70 да болбойт дейт алар. Сода болот эле туугандар ушу буйга. 70 да болбойт дейт. 70тен нарага сүйлөйсүн дейт. Şu birinci olas ekan. 70'ten nары сүйлөйөр дейт. Şunday bazar tуугандар. Sırtынан bir дагы татып турайын. Элитинер жактан неге келген баралчы элитинер жакка. Кымбаттарын баралчы. Экинчи бала. Базарын жаңылык экен да булар бүгүн. Мына менен наркеко. Өтө күчтүүлөр ушулар болду да. Эркек беле акам, ну? Экөө тең эркек, наркыда эле бул деле. 4-үнчүсү бул качанчысы? 3-үнчүсү, Бишкек экен туугандар бул. Өтө бойлуу болуп турат мына. Мына ойду көрүлөм, мына ойду. Өзүнүн нормальный ой. Наркы мисалы үчүн. Шундан деле бийик болуп турат да мына. Наркы чоң ой экен өзү. Ошо чоң ойдон эле чоң болуп турат жаныбар бул. Qancha shu molni? Sağdan arba kalma. 140 ming so'm kemi var oldu canavar. 140 ming so'm. Onu 118 ge verilip yaptır. 118 ge bolboyt deydi. Buna kança laka? Bul dağı 140. Sütü kança veredi gene sadınız mı? 20 litrege жақын сүрет жаңа. Sütü oğuzunda bersеңер берер. Бербесеңер бербейт. Bundalar 3-cü olası. 140 kemi var. Bunu 118'ge verilip. Canavar ular. Öte küçülür şu oldu deko. Hakam ona kaç verdiniz hakam küçülsüne? 90 toğalak verdiniz mi? 90 verdim lan. Torpağı dadil degen canavarına. Bu kola durgan torpağı eken damla. Jel yok короче. $90.000 so'm. Şu torpagı bulup alıptır da bir yerde hazır. Ekinci olası okşaydı. Uydu bağış gereken ara eken. $90.000 so'mga paka biroq gömböy turgan mal hazır. Bunda bayağı tartkan jerim toğanlar emna. Bayağı şu yer tarttım ele, şu yer boş durat dep. Jarım saat öttü. Hava, qanday yaxshimi? Çekedek kişine mesle kaldı. Doldu. Şu bir aşağı doldu ki bunlar. O şakamlar. Bering ele, bering boldu da жерде. Bering dedi ya, berbeymin dedi. Bering emi dedi. Geçme oydu dedi. Urgaç. Бұл да urgaç. Birincisi eken. Көз açıp көргөн үч torpaq болdur da mına. Jeline özüden короче. Чужой емес. 50.000 тоғалап берді азыр. Аңа олбойт деп тұрған мал екен азыр. 50.000 еш тура келбейт деп. Ака қайша қанша бердіңіз бір айтпайсыз ба? 50 тоғалап бердіңіз бе? Бірінші оласы, Ургач. Еркек. Еркек баласы менен шу. Бұнға да 50.000 беріп тұрады екен азыр туғандар. 50.000 сом. 50.000 сомға болбой тұрған мал екен азыр. Шундай базарды аралап шығып кете береді тұрғандар. О, ешік жаққа. Шерлерде ешік бар, шерлерде. Жолынан шыққан тартып кете берем азыр. Және сода олды дағы. Шу бұйға. Желіне. Торпағы еркек. Береді olur. Қанша қылдыңыз ақа? Bir айтып қойыңызшы. 78.000. 4'ü туған bu. 3'ü туған. Oldu. Bir tek adaş turavuz ya. Çağırlağında göz açık mesmiş. Şunday. Barbara gel. Çet. Çalavat. 1-2 bin nar ver gelişe deyim. 1-2 bin narak bir aka gelişe deyim. Şunday bazar tuğanlar. Cennet koyacağım. Şöylerde atayın pauza kılbay tartıp götüreyim. Şu pazarda sağınganlar bozu. Her körötünler şöylerde. Maldı karmap sargayıp durganlar bolsa. Burada sodalı kılıp. Bağırot bolup yerlerden ketip koyanlar bolsa bir körü esteyip bir.
Ошо базардын аты. Мен жүргөн базар деп. Содан көртасыңар деді содан. Барып мал тартканга мүмкүнчүлүк жок эле туугандар. Себеби өтө тыгын да мына, көртасыңар го. Тарчы бияка турсун, басы өтүп кеткен эмес да жок. Вот зек болду экен ну. Кол элек бирок, бака? 35 бе? 36 миң сом. 36 миң сом экен. 36 миң сом берип экен базардын өзүндө. Асана, кандай? 36 миң сомго ушу союшка жарай турган. Союшка жарай турган торпок экен. Кунажын. Той топорго жарайт. Айылды чакырып, аш бергенге жайт. 36 миң сом берип турган мал экен. Базарга киргендер анча баа бербейт дейт. Ошону айткандар, ат базарга барайлы, ат базарга. Ат базарга барайлы. Эмне жаңылыктар экен көрөлүчү.